Ovo su skriveni troškovi na kruzeru. Pripremite se, neke stvari će vas stvarno nasmijati ili šokirati. Gorivo. Ljudi moji, mi smo plaćali dodatno za gorivo. Onak, jel mene netko zeza? Pa to je vaša dužnost opskrbiti brod gorivom. Zamisli, letiš avionom i ti sad još dodatno moraš plaćati za avionsko gorivo. Kada bukirate kruzer, pažljivo čitajte sve što vam je napisano malim slovima, jer ove stvari vam neće biti prikazane ako ih vi sami ne istražite. Sva zabava, hrana, sve ćete to platiti u smislu posluge. Dakle, tamo ćete dobiti izvrsnu poslugu, ali sve to košta. Po danu je nas izašlo $16. Sa sve ovisi o, naravno, i kruzu, kapacitetu, broju noćenja i slično, znači po danu plaćate određen iznos. Cijene alkohola i bilo kakvog pića na kruzeru su enormno skupi, tako da pripazite, jer tamo ne plaćate direktno sa karticom,